अहानबदा मरुइबा पाव राज भवन असी बीजेपी की ऑफिस ओंथोक्लब्रा हाइना सीएलपी लीडर 𝐂𝐲𝐸𝐬 वहंग हंख्रे अमदी नेपाल की प्राइम मिनिस्टर ओली रिजाइन तौखिबगा लोइनना पार्लियामेंट मई थाखरे मिनिस्टर कयागी युम थुगाइख्रे अमदी फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र पौडेलना मथंगी चयोलदा प्रोटेस्टर सिंगा वरी सारगनि हाइना फोंदोख्रे मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मिरेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइदेंबमना तराम लोकचरी हौजिक मियामदा पाव मुचा खाइना बिजरी राज भवन असी बीजेपी की ऑफिस ओंथोक्लब्रा हाइना सीएलपी लीडर 𝐂𝐲𝐸𝐬 वहंग हंख्रे पाउमी सिंग उनबा अमदा महंग हाई ngasi nongmani gi mamangda governor na BJP gi MLA sing kauraga unakiba adu prime minister lakpaga mari leinai haina pau fonglakpaga mari leinana mahakna wahang adu hangkibani mahakna makha tana fongdokibada congress na lengak painingai matamda thokiba irang singda prime minister lakiba leibra haina wahang hangdarakli adubu matam adu thokiba irang di kangluk masel gi marakta ngasi thokliba sigumba amaga unaba yadaba hatoknaba si oikide luchingba singna waroisin puraknaba thunamak sinduna irang sing thuna loisin की मरमदुना प्राइम मिनिस्टर लापगी मथौ ताखिदे अदुबु हौजिक थोकलिबा इरांग असिदी कांगलुप अमगा गी मरक्ता उनबा यादे मरमदुना लैंगा की लुचिंगबना मिटिंग चंगदबा यादबगी तंगाई फदबा दुलै स्टेट असिदा प्राइम मिनिस्टर लाकने हाइरगा करिगिदमक एमएलए पुमनमक कौरगा वा खनद्रिबनो बीजेपी की एमएलए तमक कौरगा मिफम पांगथोकलिबादुना ताकपदी बीजेपी की मिफम ओइना मफम अदुदा पांगथोकपनी हाइबसी मयेक सेंगलबा वाफमनी हाइदिबा थोंग असि चटनबा याबा थोंग नते हाइबा वाफम थमखि करिगिनो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सी पृथ्वी पुनमक मा दरकार की मतुंगिन चलम बयाय पृथ्वी पुनमक चटननबगी मतम दि लैबा इवन अखोयगी नाइबरिंग स्टेट्स फॉर एग्जांपल असम भावबा दुम चटननबगी मतम दि दुम लैबा असम दौ भावबा नाइट होल तौरगा अदुसु मणिपुर प्रजा सिंगी मिहुना शासन तौरिबा गवर्नमेंट दो बीजेपी गवर्नमेंट होइबा याय कांग्रेस की गवर्नमेंट होइबा याय मदुगी वॉइस तादबा हाइबसे मणिपुर की प्रजा सिंसी मोइना करीम भौबा उसितबा हाइबा तारे काउंट तौदबा हाइबा तारे अदुनेना खोइदि लौजे हौजिक लानी हाइरे लाखपसे अखोइ पार्टी दि हानदगी अदुम करिगिनो मणिपुर दा थोइबा थौदोक थोनिंगदबा थौदोकसे इमीडिएट रश तौसलगा मसी शॉर्ट तौननब तौबिदिसि करिगिनो न हाइना कोइ थुना चटकदबनि थुना विजिट तौगदबनि इवन इनसाइड द पार्लियामेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट अखोइ डिमांड तौ लाकने हौजिक सुमा लाकपसे अखोइ वेलकम तौएबा तौबदबो महाक मणिपुर की हुजिक सही अनि हेला आबा अनि मखाइबु फादोरमनि मसिगिसे करी सोल्यूशन पुथोकपिरम गदोरिबनो सोल्यूशन लैरब्रा सिदा लागा पुंग अमा अनि पुंग अमा गुम्बा मिजोराम दगी लागा असम चटकदबसे एसी हंदक्ति कांथो चटपसिदि फजररोय हाइना मणिपुर से पुंखाय मा पुंग अमा खक्तंग मिजोराम दगी सुरचा मेबी सुरचामपुर दा हाना लेन तौबा याय देन कंगला दा तौबा याय मणिपुर से हौजिक फाउद करिसु नते हाइना खनबा मानबा एटिट्यूड मदुगी सु मथक्ता अखोइना थमजनिंगबसे ngarang honorable governor na BJP gi MLA sing haibitare khabar da local dailies da quote tawdo ai madu pallaga haije bagi wani ko BJP gi MLA sing kauraga honorable governor na prime minister gi khongchat siga mari leinana meeting tawkhre khanagre hairibse kangla da meeting tawba pungkhai ma pungama woiba yai meeting tawbada crowd management hajana crowd tu keno tawdragadi so patare haina kauribra or natragana अखोई प्राइम मिनिस्टर की विजिट सिदा करी हाई हौसिगे मसी क्रमाइना सॉल्व तौसिगे हाइना तानानब कौरिब्रा पिखरब स्टेट सिदा दुम कंट्रोल तौरनबा याबने सेंटर न सु थौरि लिसांग थादोगा हनरो हाइबगी एटिट्यूड अमा नत्रगा मोय प्लान तौरगा मसी थोलसेने तौरिब्रा सि क्वेश्चनेबल नत्राबसि अखोइना कनो तौबै वानते ngarang thoga ngasi hairga neutral oiba mi maitei sunataba cookie sunataba ne hai at least matamdugi state government do will give you 1 month maximum 3 months adan nang na thau tamu ngamdraba state ki law and order se control tawba ngamdraga di sorry ana
हुजिक लौखल्लिबे एक्शन से नत्रगदी मसी थोमोय हाइना कोई आशा तवेना आई नेपाल की प्राइम मिनिस्टर ओली रिजाइन तौखिबगा लोइनना पार्लियामेंट मई थाखरे मिनिस्टर कयागे युम थुगाइखरे अमदी फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र फौडेलना मथंगी चयोलदा प्रोटेस्टर सिंगा वरी सारगने हाइना फोंदोखरे नेपाल की यूथ सिंगना एंटी करप्शन अमदी तोंगान तोंगान बा इंटरनेट एप सिंग बैन तौरखिबदगी हौरखिबा प्रोटेस्ट मरम ओइरगा नेपाल की अयाम्बा मफम सिंगदा थोगलखिबा इरांगना मरम ओइरगा प्राइम मिनिस्टर ओली अमदी होम मिनिस्टर रिजाइन तौखरे लोइनना नेपाल थदोकुना दुबई द चेनखरे हाइना फोंदो तोंगान तोंगान बर सोर्स सिंगना मखा तारी नेपाल द एप कुंतरुक थिंजिन किबदगी अमदी एंटी करप्शन की मयोक्ता हौरखिबा ज़ेन-जेड सिंगी प्रोटेस्ट नमरम ओइरगा इरांग थोगलखिबना यामद्रबदा मियोय कुनमाथोय लेखिद्रे अमदी चामरी हेनबना अशोक अपन नंग्रे हाइना फोंदोरकली नेपाल गवर्नमेंट ना इरांग लाक्सिनब टियर गैस अमसुंग वाटर कैनन सिंग सिजनकी लोइदना नेपाल की मफम अयामदा कर्फ्यू थमजिन खरबसु तोंगान तोंगान बा माइकेदगी हौरखिबा इरांग ना थोकिबनी हाइना मखा तारी लोइदना टिकटॉक अमदी बाइबर गानी तबा एप कुंदरुक्ति हौजिकसु थिंगली मरमदी फेक न्यूज रिलीजन प्रोपागंडा अमसुंग हेड स्पीचिंग सोशल मीडिया दा संदोरकपा थिंगनबा पंदमदा एप सिंग अदु थिंगबनी हाइना नेपाल गवर्नमेंट की माइकेदगी फोंदोरकली एमडी आवास खान लाइफम संगाई युमफम चिरापुर मथक लेकाइदा लैबा मियोय अमगी मयुमदा थिबा हुंबगी थबक जथबदा मयाई काबा निसागी पोलम सिंग फगत पंगमख्रे हाइदी थाजबा याबा सोर्स अमगी मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबाल गी एएसपी एलो सुरज सिंह अमदी नुपी पुलिस यावना बीएसएफ की टीम ग लोइनना एमडी आवास खान गी युमदा थिबा हुंबगी थबक जथबदा महाकी लोइनबी रुहिना ग लोइनना संपेक्स प्लस कैप्सूल चामगा कुन टुसरेक्स टिगर कफ सिरप बोतल कुनमापन एम्टी सोप केस निपान अमदी मखोय अनि मकी आईडी यावना फगत पंगमख्रे हाइदी कंबाइन टीम अदुना थिबा हुंबगी थबक चथबदा एमडी आवास खान दी थिबा फंगिदे हाइदी अमदी फगत पंगमदबा पोलम सिंग अदु रुहिनाना मतिक चाबा एक्शन लौखतनबगी दमक थौबाल पुलिस ता खुसिनख्रे हाइदी पंगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसओ की एकेडमिक कैंपेन की मनुंग चन्ना स्कूल सिंगदा सर्वे चटपकी सरुक अमा ओइना फुगाकचाव हाई स्कूल दा चटलुबदा एजुकेशन एस ना ट्रांसफर तौरखिबा ओजा अहुम की मनुंगदा ओजा अमदि हौजिक फावबा जॉइन तौरमद्रे हाइदी थौदोक अदुदा पेंदबा फोंदोकलदुना पीएसओ ना लिसांग सिटना लाइरिक निंगथिना तमसी अफबा महाइरोय खुनाई अमा सेमसी हाइना लेप्तुना कैंपेन क्या तौरबसु लेंगाक पाइदिबा फमनाइबा सिंगी मथमोय सेंगदबा लिचट कयासिना ngasi mapung fana kanaba fangbang amdri asigumba mathau masak khangdaba lengagi order bu thawoidaba oza asi khudakta action lokhatgadabani karigumba education department asigumba thawong asi adumak makha thana chathaba tarabadi lamdam asigi education bu kannaba tongan tongan ba khongjang kaya ama changsilagani haina yumkhaibam askar finance secretary ps ona phongdokre academic campaign की मनुंग चन्ना स्कूल सिंगदा सर्वे चटपगी सरुक अमा ओइना वाकचाव हाई स्कूल दा चलुबदा यामना ngakpa thawdok ama thengnare madudi स्कूल asi da जुलाई की तांग 15 da education es nam स्कूल asi da oja ahum transfer thabirakhi hai ribo oja ahum asi da ja ani amadi august की तांग ani da join tawri aduga oja amadi ngasi phawa join tawdana leiramba thengnabada angakpo phawi ओजा अमदी ngasi phawba स्कूल कादना सैलरी लौदुना लेबदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ना जेंगछनदना अमदी महा की मथक्ते एक्सेल अमता लौदुना लेरंबा असि पीएस ना तराइना लौदे असिगुंबा एजुकेशन डिपार्टमेंट की थवोइदबा लिचत असिना नि ngasi गवर्नमेंट स्कूल सिंगना नोमा की सोथर पकी मसाक ओइ इबसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगना अमोन बचपी मथक फमलग गवर्नमेंट की अचौब सैलरी खक लौरिबा लौदुना लैबा डिपार्टमेंट असिबु चखतनबा होतनबगी मखा ताना चथबा तारबदी लमदम असिगी एजुकेशन बुका कननबा तोंगान तोंगान बखुंजिंग क्या संखिलकनी हाइना पीएसओ की माइकेदगी थमजरी
मतम कुइना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज असिगी अवाटप ओजासिंग हापीरक्तबना मरम ओइरगा माहिरोइसिंगना कॉलेज असिगी गेट सो लोनसिनदुदा ngasi wakat khongjang changsinkhre hairiba wakat khongjang aduda saruk yakibi कॉलेज असिगी माहिरोइ ओक्रम याइफविना फोंगदोखिबदा कॉलेज असिगी ओइना अवाटपगी अवाटप ngakta ओइरिबनी हाइरिबा अवाटप कया सिबु येंगसिनबिदुना मेनखतपिनबा मतम कुइना हाइजदुना लाक्लिबनी अदुबु मरु ओइना वातुना लैरिबा ओजासिंग असिबु अथुबदा हापीनबा हाइदुना हौकिबा ऑगस्ट की तारीख अमदा गवर्नर की मफम मेमोरेंडम पिसन की कॉलेज की माहिरोई कया हौकिब ऑगस्ट की तारीख 19 अवाटप ओजा सिंह हापियु हाइदुना पीस प्रोटेस्ट चटकी अदुबु कॉलेज की माहिरोई सिंह असिना थाकिब मतम अदु फावगी मनुंग असिदा करिगुंबा पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमता पिरकिदबना मरम ओइरगा कॉलेज की माहिरोई कियाना ngasiदगी माहिसंग mahai masing tamba lepaga loinana college asigi gate so lonchinduna matam kaktana khongjang changsilagani haina makha taki non teaching staff amasu lab instructor lay tamam maram oiraga sigi lab equipment atang ba khili se karimta sizinadre akoi technical satra ama oina yamna practical se yamna maru oye adu akoi pangthoktre ama pho hoji atang ba equipments lab equipment sing do ufun thangaga yengchinawa mi leitrabanina adu bi fibam de leire si yengchin bio na akoi changjarapani asi khongjang je akoi maning haloi akoi gi apamba akoi demand se angri phawa akoi demand to jari se right to proper education adu mani akoi demand to jari se adu phanganri phodi changjari ba khongjang se maning haloi ojagi wa se punna department club pulaga di farm amasu yauri akoi civil di farm asi department sigi oina humbo 60 muk lei kadaba sida hojik che 21 sumaina lere adu duna 21 duna chalai baradi lecturer su oida yade adagi lab tasu moina instruct tawdaba yade oja singna wana su tawbire adu oja singna subject ani hum tak chalapa oja lei tawbina dumain taw kuduna tagi percentage se extremely shortage oire atragi koi je yamna education che pibam yam solai directly or indirectly animak akoi da effect tawre akoi na sis minor protest ama sumaina tawre simaram di akoi na date august ki date 1 da memorandum ma chamna haidi formal loina sar do akoi governor go na jage haina akoi na memorandum pisin jabne du formal log jage na du kaim response lakre aduga muk date 28 august da akoi na peacefully protest ama taw jabane akoi awat po za happy koi oza humfu ga ma thoi bundoi lega da da koi oza 21 tang leiba asi wa pasing je happy nimar moraga gari me amang pa dagi ni samu sa chilaga chagi ma kon onchila adumai tor kodigi to pedar happy aduga koi infrastructure se 1950 establish taw ma tabdagi ngasi ba chinjin birakte ha akoi ji adun program jam se sok pan maram moraga akoi na mutang gi si sing je governor na mi tung simi dena thabak ton thok piro o haina oza omaroi no oza jem han happy wana haiza bane ado kaim tang ngasi ba positive response am ta lakta ban maram moraga koi na date 8 ke kano September se thajabado karim response laktre aduna ngasi dagi akoi college su tawjaroi college su kajaroi akoi get chida protest tawjaraga akoi ngasi dagi total shut down tawraga laigani कुंथ्रा मंगारक सुबा ओइना इको नेटवर्क मणिपुर ना अशोक ट्रेडर्स का खुसम नरगा प्लास्टिक पोल्यूशन हनबा प्लास्टिक वेस्ट लोइसनबा हाइरोक पार्ट 1 दा लाइदिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप की इमा इवेल सिंग खुसम नरगा रिसाइकल तौनबा प्लास्टिक वेस्ट सिंग खोंगतख्रे खिरमदुगा मरी लेनना इको नेटवर्क हाइरो की प्रेसिडेंट सिंथांगंबा लाइश्रमना फोंदोरकपदा अमोट अकाई लेतबा लमदम अमा ओहनबा होतनबा मतमदा मफम चाना थंबा मफम चाना लोइसनबा दरकार लई अमोट पसिंग मपुंग फाना सेग्रीगेशन तौरगा प्लास्टिक ना चिंगबा अतई अमोट अकाई सिंग सेल ओंथोक मिनरगा मालेम असी लुबा नानबो ओहेलगा हिंगबदा नुंगाइबा अदु ओहेनबा चपचाबा थौदांग अदु लौमिनरसी हाइना मियामदा अपील तौरकले रेडियो लोकता की चही मपन मपुंग फरक पगी कुमोन थोरम उचिवादा लैबा रेडियो लोकता की ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोखरे थोरम अदुगा मरी लेनना सोशल वर्कर उरिखिबम रमेश ना हाइकिबदा कुमजा लिसिंग अनिगा कुलहुमदोइदगे हौरगा ngasi mak leidiba manipur gi lana maram oiraga leidiba miyamna wariba marak asida bharat ki prime minister lakani hairiba asi tasengna khwaidagi laibak fabani adubu prime minister laklagadi manipur da leidiba awaba sing asi ubiduna aikhoi mayam gi awaba koknaba kariguba khradi sungsoi soidana tawbiramgane haiba thajaba thamli haiba wafam thamki
Department of Finance Service Government of India ki meeting makhada SBI Lilong Branch Thobal District Manipur SLBC Manipur amadi LDM Manipur Imphal West amasung Thobal ga punna khutsamnaduna panchayat level da tha ahum chupna chatharakpa saturation campaign on financial inclusion scheme gi makhada financial literacy camp pangthokre Lilong Ima market ta pangthokpa thoramaduda Guwahati CGM SBI LHO North East Circle ki Pravas Bose RBI Imphal gi GM OIC and Sridhar Silong DCM BNO SBI gi Administrative Officer Samir Khan Jha Manipur SLBC gi convener oina thopubata natana Imphal West region gi AGM SBI oina su thopuriba khomukcham Okendro Singh Lilong Gram Panchayat ki Zilla Parishad Hasina Begum Lilong Municipal Council gi Councillor Ward number 1 gi Imran Khan amadi Lilong Bazaar Development Club ki Secretary MD Amubana Chingbana maru oiba muising oina saruk yakhi thoronga mari SBI Guwahati LHO North Circle gi CGM Prabhas Bose na haikibada saturation campaign asi lisingani ga kunmanga gi July gi tarik amadagi hauduna September gi kunsha phawba thahum chupna pangthokadori Manipur da laidiba State Bank lisingamaga chahum lomda campaign asi pangthoktuna sada humbudra manga di mai pakna pangthopangamle campaign asi da jandan account paiba mioi singi oina isa gi yumda bank ki mihut sing laktuna re KYC tawba yagani Government of India gi makhada nupi oibi singi yaungna piriba tongan by scheme singi senpam phangnaba miyamna bank account hangnabasu fongdoki Coalition Against Drugs and Alcohol kadana sinduna nomagi oiba academic awareness program ama Don Bosco High School Imphal West ta pangthokre mayai kaba nisana mahairoi khunai da piba chaitheng haiba timda pangthokpa thoramaduda Zos Nelisaril Headmaster Don Bosco High School amasung Hizam Priyo Kumar President Kadana President Member Oiki amadi Thoramadugi Resource Person da Takhelambam Gitchandra Mitei Secretary General Kadana Oiki Thoramaduda Resource Person Oikiba Gitchandra Mitei na slide show piduna Mahairoi Singda Nisana Sokhan Bakayagi Matangda Marik Jumba Machangweba Wafam Kya Phongdoki Coalition Against Drugs and Alcohol kadana lamdam asidagi tungan ba mayai kaba chinjak makhal sing maru fangna muthatna ba changsilakpa tungan ba khongjang sing hena pakthok chawthokna sangsin ba ngamnana ba loinana organization campaign gi saruk ama oina ngasi Kakching district ki manungchana Wawagai Maiden Bam Chingya da kada gi unit ama hangdokre kada Wawagai Maiden Bam Chingya unit hangdopagi thoramaduda kada head office ki vice president Ningthogjam Doren secretary organization Mayeng Bam Budi kada Kakching district committee ki President Sorokhaibam Nena amasung Vice President Ilangbam Thambal Ngobina Sarukyaki Nauna Khalaba kada Wawagai Maidenbam Chingya Unit Session Lisingani ga kunmanga kunipan gi thopugadaba executive committee gi members sing adudi President da Thongnaujam Binasaki Devi Vice President da Laistram Ayingbi Devi amadi Laistram Punima Devi Secretary General Naurem Reni Bala Devi Secretary Finance Yumnam Sonobala Devi Secretary Organization Oina Mohini Devi Secretary Information and Publicity Loitongbam Thaba Devi Secretary Women Affair Angom Amurai Devi Secretary Drive Thongnaujam Kamala Devi Secretary Health and Sport Longtongbam Monica Executive Member da Loitongbam Faza Devi Thongam Sanatoy Devi Mayengbam Ivema Devi Mayengbam Chawba Devi amadi Yumnam Bimol Devi ni Asian Open Schools Invitational Swimming Championship 2025 ta jahi nipan khakta ngai Avya Khomdramna second runner up taba ngamkhre hairiba Bangkok ki Assumption University Aquatic Center Suvarna Bhumi campus ta tarik taruk amadi tareta pangthokiba championship aduda Avyana gold mari silver mari amadi bronze sama fangduna second runner up takibani mahangni Asian nation tara nipan de lakpa participant chamaga nifu mapanga athoi ahen tanaduna apunba point chani ge supna taruk fangba ngamki Hauzi aroibada maroiba pawmuk hana pizari
Raj Bhavan asi BJP ki office onthok haina CLP leader Okram Ibobina wahang hangkre. Amadi Nepal ki Prime Minister Oli resign taukibaga loinana Parliament mai thakre. Minister kaya gi yum thugai kre amadi former Deputy Prime Minister Ramchandra Podel na mathangi chayolda protesters singa wari saragani haina fongdokre. Ngasigi oina Northeast Window TV na sandok chaba numidangi manipuri pau mutang ngasida loizari mideng tabidi bapum na upamukahana kurumzari. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's. Welcome to Uttarakhand. इरमदम मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करीगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांगबा थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupam role gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Khabai Soi Imphal East Lengsin Birau. Natraga, aikoigi phone number 6909 390666 ta call to birau.
Central Government ki thabaki exam mai pake khalagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi. Russell coaching instructor retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri. Boarding the labor satra sing nomada pung tara ozaga lunena larik pahanbaga lunsu takpi tambiri. Akagnaba sit masing kun khaktani. Yaubining basingna mayang Imphal Bangun buya lerakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tobi ho natroga akupa marol gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tobirau.